kodwa wena ungeyona ingxenye yayo. Uyabona isifundo esihle esisifundile ukuthi singenza izinto zenzeke, and asidingi ukusizwa kulokho, sidinga ukuthi sizibambele thina. Ake ngichaze ukuthi yini iYUCOSA. iYUCOSA inhlangano yamakhosi emele zonke izizwe eSouth Africa. Akuyona inhlangano yepolitiki, cha. Iyinhlangano eyakhiwe ubukhosi kuwo wonke amaprovinsi ayisishagalolunye nayo. Ukuthi yenzeni iYUCOSA ithi isizwe esimpisholo asinazwi, asinamhlaba, asinamandla. Amandla isizwe esimpisholo sinawo uma thina singahlangana. Ngithiwa yalizwa negama lethu sithi singu-United Kingdom of Southern Africa. Uma ulinqamulela lelo gama lithi YUCOSA, sithi-ke sizwe, amandla akini, amandla akithi, asihlanganeni ngaphansi kwecebo noma isihloko esithi referendum. I-referendum yini i-referendum? I-referendum indlela yokuhlangana sisonke sivotele izinto ezimbili, uyebo noma cha, yes or no, ya of niye, ukuthi sithi leli lizwe malibuyele ebukhosini la lathathwa khona. Akusho ukuthi izwe lizobuyele ebukhosini bese amakhosi ehlala icindezela isizwe athi yizwe lethu. Cha, izwe lathathwa ebukhosini. Sasivele siphila thina nobukhosi ngaphambilini, bukhona ubukhosi. Isizwe sihamba noma ikuphi la sifika khona, amakhosi ekhona, enganqundiwe amakhosi amandla. Njengoba sikubona namhlanje sekukhona amakhosi okuthiwa ngo-Contralesa, ngobani. Cha, asinayo thina leyo. Sivumelelani thina amandla epolitiki namandla asentshonalanga, ase-west ukuthi asicindezele. Sizwe sinawo amandla. Asisukumeni, asizihlele sisukume, sikwazi ukuthi sithi sivotele i-referendum. Uma siya ku-referendum asivoteli umuntu, akunagama landoda, akunagama lankosikazi. Siyokhuluma ngokuthi yebo noma cha. Hlobo luni lwe-referendum, zehlukene inhlobo ezimbili. Hlobo luni lwe-referendum? Sizokhuluma nge-mandatory. I-mandatory uhlobo lwe-referendum ebophayo ukuthi izinqumo ezithathwe ngaphansi kwayo aziguquki. Sifuna into engaguquki. Sifuna ukuthi siphile sonke. Khumbula, uma sikhuluma nge-referendum, siya ku-referendum, ubuholi obuzobe buphusha budriver i-referendum buzohlala phansi nesizwe ukuthi-ke esikufunayo masisubmitha le-referendum ku-president, sifuna lokhu nalokhu. Kokuqala nje ukuthi sifuna ukuthi igama lezoshintsha. Leli lizwe alimasukuba i-Republic of South Africa, siyoza negama njengesizwe sonke, sihlangana ukuthi sifuna libe yini. Ake ngenze isibonelo. Ngezwe kuyakhulunywa kuthiwa sothi liyi-Azania noma liyini. Lokho sizwe niyokukhetha kuyoba yilokho okushiwo isizwe. Thina njengobukhosi sibambisene nani, sishayela inqola ukuthi mayikhulule isizwe. Asinawo thina umhlaba. U-87% womhlaba uhlezi esizweni esimhlophe, thina sisele no-13%. Yingakho ubona namhlanje ngizwile nje obade kunematshi kunomnqamula May 30. Ake ulalele inkulumo ebuya kwizizwe ezimhlophe zithi zivala amafemu ngoba abantu ade bebasebenzela, abagudi bayahamba. Thina asifuni, ngoba thina siyalazi iqiniso, sinamandla, siyazi ukuthi asikwazi ukurojwa sinikeze u2 cent ngamandla ethu. Manje-ke sithi sizwe sekukhulunyiwe baphuma abokuhamba bese nansi indaba, awubuye umhlaba. Umhlaba awuzubuyiswa ngama-politicians. Ake ngikuxoxe indaba mayibuzana. Abamhlophe baqala ngabo-1945
bahlangana bakhuluma ukuthi amangisi abaphethe kabi thina sibalwa phela abaphethe kabi besho bekhona la eSouth Africa phezu kwethu so ngcono bahlangane benze i-referendum bahlangana ngo-1960 kwathi ngo-1962 yangena i-referendum bayiwina ngo-51%. Sizokwehlulwa yini thina uma ngempela kesibeke konke okunye eceleni sithukuthele ukuthi sifuna lelizwe libuye ngendlela abamhlophe abalithatha ngama-Afrikaners alithatha ngalo umangisi sithi ke thina sizwe South Africa ngokwehlukana kwethu ngezilimi zethu nangama-province asihlanganeni kunento engiyithandayo bathu bakopane so rihlohlulwa kini we can do it we can make it ake sithukuthele sibuyise umhlaba ngaphandle kokuchitheka igazi ngaphandle kokwenza ini sizofundisa ngereferendum amakhosi ngokwehlukana kwezigaba azokhuluma isizwe sizofundisa sizoba nemhlangano la sizofundisana khona ukuthi yini referendum sisebenza kulula i-referendum sifundisana ukuthi uma siya lapha ya siyovota sithika uYesu ukuthi amandla ala eSouth Africa ayeke ukuba sesizweni esisodwa kanene bathi ngo-1994 amandla abuya kithi sonke awabuya ngakithi sonke sasingekho thina Codesa ayengekho amakhosi Codesa ababekhona Codesa namhlanje bahleka kuvele lo mhlathi izini uma ngempela ama-politicians wethu ekwazi ukuthi ama-Afrikaner amabhunu abusa izwe nge-referendum uma bengena balelana uma ethi declare akungene i-referendum ukuze izwe likhululeke ngempela bala buka 32 years down the line sesibe nama-president President Mandela, President Mbeki, President Zuma, President Motlanthe, now see President Ramaphosa. Bakwazi kahle bonke ukuthi into eyakhulula izwe i-referendum. Umfunda kwakunama consultations bathi angeke bangene bona kulawo ma-referendum ngoba wafaka isizwe esinsuku. Kodwa uma sebenamandla okungena sekuqhamuka isilwane esisho sibizwa ukuthi i-2/3 majority. Lesilwane sibizwa ukuthi i-2/3 majority ngicela ukunitshela sizwe asisenzeli lutho. Awukho umhlaba obuyile. Okukhona manje ngama-delaying tactics. Imbambezela ukuthi hayi sizongena sibatshele ngokuthi votani nivotele kuphela u5 years. Besuthi wena nami asinawo umhlaba yabona ke manje sithi amandla akho nezingane zakho nesizukulwane sakho akuwe sizoyibhala thina incwadi sicele kuhulumeni ngoba i-referendum akusiyipolitiki iku-constitution yalelizwe sithi sicele i-referendum i-mandatory go and research this mandatory referendum ukuthi isizwe siphakamise izandla sivote kube khona usuku futhi nje masibheka thina njengobukhosi siyacela namakhosi amanye ake amakhosi akhulumela isizwe ayeke ukuzikhulumela wona ake amakhosi lawa akhona okuthiwa ngamakhosi ayeke ukuzikhulumela awakhulumela isizwe ngoba inkosi ngesizwe inkosi ngabantu murena kasitshaba. But why amakhosi angakhulumeli lokho uzoza amakhosi etoyitoya ekhulumele izisi zawo kodwa lapha eceleni athi aphethe abantu abalambile yini leyo sithi ke thina njengobukhosi beyuhosa sibeka isizwe phambili thina siza ngemuva uyazi sithathe a pyramid like structure sathu sibhekise phansi ukuthi ubukhosi bungaphansi isizwe singaphezulu sizwe siyanicela ukuthi ake nithukuthele sizoyinqoba le mpi ngokubambisana uma akwenza amabhunu sizokwenza nathi akukho ukuzivimbayo asisukumeni sizofundisana sindawo yinye isizwe nesizwe
umhlobo nomhlobo okhona eSouth Africa, 9 provinces, Rombera, Riakupa. Bakithi siyanxenxa ukuthi sizwa ke nithukuthele. Njengoba senzile manje, sakhombisa ukuthi uma sithi asikufuni lento ye-immigration la, ngoba isizwe esiningi asisebenzi, isizwe esiningi sihlezi kanjalo futhi nge-referendum. Sithi thukuthelani sizwe, sifundisane nge-referendum, nikhulume nge-referendum kuma-radio nakuphi, sizoza nathi siye sikhulume, amakhosi agcwele yonke, sizowafundisa lawangazi ukuthi masikhulume nge-referendum. Uyazi, uma sibambene, uma siyinyanda, akukho kuyosehlula. Kodwa uma siyinhlaka sizwe, sohluleka. Sikwenzile nge-March and March, sikwenzile iy'nsizwa zasukuma uphakele umthakathi noNgizwe Mchunu bayihlanganise iy'nsizwa. Namanje sithi March and March, phakele umthakathi, Ngizwe, nanti udaba madoda. Sebehambile abahambile. Sibizwa ngokuthi siyavilapha. Ake sibakhombise laba abasibizwa ngokuthi siyavilapha ukuthi asivilaphi ngoba sibuyisa manje izwe. Siyahlangana futhi. Sithi ke manje sibuyisa izwe. Ukuze kube khona yonke le. Uthi uphakele umthakathi. Uma yena engaba ngupresident, anikeze lelo thuba. Umuzi nomuzi ungaba nemali engango-1 million ngonyaka ukuthi uphile, ngoba umnotho walelizwe asiwucontrol. Nizwile kuthiwa sekunama-airport kwi-airport, wabayibona lento njalo ukuthi uhulumeni wethu avumele ukuthi laba abathengisa igolide, abakhupha igolide lethu, bavule umnyango i-airport yesibili ukuthi bazenzele, bahwebe, bafake yonke into esingayazi kuleli lizwe. Sokuvala lokho, sokuvala uma sikhona. Akuzukuba na-president, nama-political parties kuhle akwazi lokhu ukuthi azoba mabili, evumayo nephikisayo kuphela. Asizuba naye futhi upresident, sizoba no-prime minister ozobe ephuma kulama-political parties amabili, ereporta kumakhosi, ngoba umuntu ongaripoti uyazenzela. Bakhona, niyabona nani, lapha okwenzakalayo bakhona abaripota kubo. And mase kukhulume bona, abaguquki benzitho, sithi-ke phansi ngalokho. Leli lizwe silifuna ngaphandle kokuchitheka igazi. Sithi sizwe hlanganani, sikhuluma udaba le-referendum, nimemezele i-referendum. Thina nisisupport, siyibhale incwadi eyahulumeni ukuthi manje si-ready, sifuna i-referendum. Asibandlululi ibala lamuntu. We're not discriminating anyone within South Africa. You'll only discriminate yourself uma wena sikhuluma nge-referendum ungangeni ube ingxenye ye-referendum. Siyazi ukuthi khona bazophikisa ngoba besemandleni, khona bazovuma ngoba bafana nami, beswele balambile, sifuna umhlaba. Izimpi ezenzeka zayilwela umhlaba, zazingelweli i-230. Come on, South Africa. Isikhathi, ithuba leli, imingcele lesikhuluma ngayo yabo Swaziland nabo Lesotho nani ayenziwanga yithi, yenziwa yilaba abacontrolayo. Thina uma singena soyisuze lo mncele. I-South Africa sovumelana ngokwesithi makube khona i-referendum, sithini isizwe siyavuma ukuthi babuye noma bangavumi, isizwe senze i-referendum phezu kwe-referendum. Isuke le ayiphele lento yokuthi isizwe esikhuluma ngaka sicontrol ngabantu abawu-6,000 over 60 million. Akuphele. Umhlaba wonke uyaphila, umile. Uma kunenguquko kwenziwa ama-referendum. Abaholi abakhona bakwazi kahle lokho, bayakwenza abakwenza. Sibhizi njengamanje kuyovotwa ama-elections, kulungile phela i-administration. You must know this. I-administration yocontrol izinto ne-budget kufanele ibe khona. Political parties are there to control the budget. Bathunyiwe to do administration. Kodwa amakhosi nesizwe athatha i-decision. People amandla akini, sibonisile lokho, asikwenzeni. Uma singakwenzi lokho siyigwaza ngowethu. Phambili nge-referendum, phambili. Phambili nge-referendum, phambili. Mawubuye umhlaba, umnotho walelizwe mawungaphumi, ukhishwe ngabantu, umnotho walelizwe mawusebenzele thina. Lama-truck abheke ko-Durban, ko-Richards Bay, makaphume ngoba kufanele. Awuzukusicimela ugesi ngoba umnotho walelizwe nemali
kuna asisukume sizwe sisebenze. Amandla akithi phambili ngereferendum. Isilonda lesi esiveziwe from 1992 to date, 32 years down the line, akekho okhuluma ngereferendum. Nansi ireferendum izosikhulula. Izosikhulula kanjani? Sisukume thina sonke. Nina bekunene.